Mentang ini pejis pengut kipliar beliau wante bun gol tam haka history jong ke Premier League. Ubawana kertan ke pejpeu de German Defo beliau wante badu cispa ndru artli gol haka por bo wilakai naka klub West Ham Tottenham kapot Smon ke Sunderland bat kabar namod. Kat bawa bawan kertan ke bakandai de Eurobi Foller beliau wante badu cispa ndru artli gol haka por bo wilakai naka klub Liverpool ke Linz ke Manchester City bat ke Blackburn. Kat bawa bawan kertan ke Pradi Thierry Henry ulia bantep hadu cispa niop santli gol kumju haka por bo kai nak klub Arsenal. Kat bawa bawan kertan ke bahannya de Frank Lampard ulia bantep hadu cispa niop tli gol haka por bo ula kai nak klub West Ham, Chelsea, Manchester City. Kat bawa bawan kertan ke bahannya de Sergio Aguero orang kai ke Manchester City ulia bantep hadu cispa prosau tali gol. Kat bawan kertan kepesan Deo Andy Cole ulio bantep adu cispa prapno tali gol haka porba ulai lekai nak klub Newcastle, Manchester United, ke Blackburn, ke Fulham, ke Manchester City, ke Portsmouth pat ke klub Sunderland. Kat bawan kertan kepasau Deo Muhammad Salah ulio bantep adu cispa kandai pulai tali gol haka porba ulai lekai nak klub Chelsea bat kumju nak klub Liverpool. Kat bawan kertan kebalai Deo Wayne Rooney ulio bantep adu arspa pratali gol haka por ba ulai lekai na klub Everton bat kumju na klub Manchester United. Kan bawan kertan kebaar Deo Harry Kane ulio bantep adu arspa kalati gol haka por ba ulai lekai na klub Tottenham. Kan bawan kertan kebanengkong do udai Alan Shearer ulio bantep adu arspa ndrupotali gol bat ula tahu ia kata ke history kamu tahu rang lekai beliau bantep bun gol tam haka history jong ke Premier League beliau lekai nak klub Blackburn Rovers kumju nak klub Newcastle United. Kini kita cepat ki player beliau bantep gol tam haka history jong ke Premier League. Mentang lepo hidup buku jong ke ni ke video lada pesong kenat ai ke jing support jong pi de ka subscribe ni sekedar haka next video ko play sibun.